y'agateganyo bo bagomba kubundi kuburana mu mizi bategereje rukuri zarashaje y'agateganyo bo bagomba kubundi kuburana mu mizi bategereje rukuri zarashaje rukuri zarashaje ubutaha zishobora kuzibana abantu benshi cyane bagiye abo dusangamo bandi uyu wa mbere n'uyu hari murabizi ko Kejo niwe urukiko rwamukatiye cyangwa se agomba kuburana aturutse hanze y'agateganyo biri kuba none ahangaha ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 guhera mu mwaka ushize ngire ngo murabizi ubwo video z'umugabo Yampano akaba umuhanzi ufite izina rikomeye hano mu Rwanda yajyaga hanze y'ubwambure bwe ari gukora igikorwa cy'abashakanye cyangwa se abakundana amashusho yajyaga hanze bigahuhiswa ko cyangwa se bikavugwa ko yashyizwe hanze n'uwitwa Pazo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha icyo gihe nyine rwataye muri yombi abantu batandukanye barimo uyu Pazo, barimo uwitwa Kejo n'uwitwa umunyamakuru ku murongo wa YouTube ndetse wahoze akora no ku Isibo mu gihe nyine yari akiri hanze ataratabwa muri yombi yitwa Uzabakiriho alias Jihad. Uyu munsi agiye kuburana mu mizi kwifunga uyu munsi agiye kuburana mu mizi ibyaha akurikiranyweho nyuma y'uko mu minsi ishize no umwaka wa 2025 warangiye akatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iyi tariki ya 17 nyine yagejejwe imbere y'urukiko mu masaha ya saa 2 saa 3 aho agiye kuburana mu mizi ibyaha akurikiranyweho. Nabanyuriramo gatoya ubwo dosiye ye yashyikirizwaga ubushinjacyaha akurikiranyweho ibyaha bigera mu 9. Yarakurikiranyweho ibyaha bigera mu 9 ariko bimwe akaza kubihakana, ibindi nyine urukiko rukabimuhamya ari narwo rwashingiyeho rumukatira iminsi 30 y'agateganyo. Icyo gihe nk'uko tubikesha Okweri Time, inteko iburanisha igizwe n'abacamanza babiri mu gihe ubushinjacyaha bwunganiwe n'umushinjacyaha umwe. Ishimwe François Xavier yavuze ko metere yamutengushye akaba atitabiriye iburanisha. Urukiko rwamubajije niba yarabonye dosiye, noneho avuga ko bari bumvikanye ko azaza kumwunganira. Urukiko rwahereye ku bafite abunganira. Uzabakiriho Cyprien alias Jihad mwibazwa yahakanye ibyaha byose, basanze afite amashusho y'urukozasoni 5 ya Yampano. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari abatangabuhamya Eric Semungu na Aroni niyo nagize, ariko ubuhamya bwabo ntiburavugwaho mu rukiko. Hari groupe ya WhatsApp yitwa Abashu. Raporo ya Cyber yerekanye ko afite urubuga rwa WhatsApp rwitwa Abashu mu Ponyonyo, irimo abasaga 989, irimo amashusho y'urukozasoni. Mu butumwa bwo muri iyo groupe ya WhatsApp haraho Jihad nka admin yabwiye abantu 989 ko hari amashusho y'urukozasoni. Amashusho ya Yampano nayo bayashyize muri iyo groupe y'Abashu. Kuri Kwizera Nesta alias Papi Nesta yahaye amashusho Kejo. Ubushinjacyaha bwasabye ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko impamvu zikomeye. Dosiye yari igikurikiranwa n'ubu iracyakurikiranwa. Ikindi bafite amatsinda ya WhatsApp basakazamo amashusho y'urukozasoni. Ngira ngo ni byinshi ntago nabisubiramo, gusa turi gukurikirana ino nkuru ibiri buvugirwemo uko ari buburane hano ku rukiko. Turaza kubibagezaho hano kuri MC Gift Street Story. Mwebwe gusa mukore subscribe, mukande like, mukore kukazogera kugira ngo buri kiganiro buri kigereranyo kigezweho nawe kijye kihita kikugeraho ako kanya.
reka dusabe nanone tumwifuriza, kuko buriya murabizi umugabo mbwa aseka imbohe. Reka dusabe Imana imworohereze, agize n'amahirwe wenda yaburana neza, yaba afite ibimenyetso cyangwa se ibihamya bimushinjura, agataha agakomeza ubuzima, abashutura namukumbuye. Mugire ibihe byiza. Nitwa MC Gift Banyakigali, namwe mwese mutuye mu ntara, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo, mu mutima w'u Rwanda i Kigali, namwe muri mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga aba diaspora n'inshuti z'u Rwanda n'abandi mwese mwumvira ururimi rw'ikinyarwanda, mukomeze kugira ibihe byiza. Mu kanya ndaza kubaha inkuru irambuye y'ukuntu urubanza rwagiye rugenda.